Nongeye kubahereza ikaze mwese mukunda gukurikira channel ya 5 minutes of football. Nkuko nababwiye iyi ni channel izajya ibahereza amakuru y'imikino yaba ku mukinnyi cyangwa se equipe mu minota mikeya itarenze 5 cyangwa se irenga y'iminota mikeya. So tudatinze uyu munsi reka dutangire na topic y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ikipe yitwa Liverpool. Mwakibaza ati Liverpool n'ibiki biri kuyibaho muri no minsi ko turi kubona iri kugenda ishaka abakinnyi bayibenga, ngo yahereye kuri Moise Caicedo biranga, ijya kuri Romeo Lavia biranga, ijya kuri umusore w'umunyamali w'ikini ikipe ya Crystal Palace biranga, bamwita Cheikh Omar Doucouré biranga, kugeza ubwo bisanze bageza kuri option ya kane ari nayo tugiye kuganiraho cyane muri kino kiganiro tugiye gukora. So tudatinze reka tunyure muri Liverpool gatoya tumenye ati ni iki gitumye Liverpool igera muri uno mwanya wo kuba yicaye nta nimero 6 ifite wanyawe, kandi Liverpool yakabaye kuba ari ikipe ifite sporting direction ikomeye, yakabaye kuba yaratekereje kugiye Fabinho azaba yaragiye, bakaba baraguze nimero 6 mu backup n'igihe Fabinho yari ko bahari. Liverpool itozwa n'umutoza nko mubizi mwese Jurgen Klopp avuye nawe mu Budage. Azafata Liverpool ifitwe n'abanyamerika ko tubazi n'abantu bo bagenda ahantu hari inyungu gusa, nimba bagwaye miliyoni 100 kugira ngo bongere guhereza andi mafaranga yo gushora, ugomba byibuze kubereka n'amafaranga wungutse arenga izo miliyoni 100 baguhaye, akaba ari nabwo bakubakinga bakaba bagura undi mukinnyi cyangwa se bakaba baguhereza andi mafaranga yo gukoresha. Liverpool nkuko mwabye mubibona, Klopp yagiye abura aba backup b'abakinnyi be kugeza ubwo abakinnyi bari batangiye kugenda bakavunika hagati muri match kubera umunaniro, ari nacyo kintu cyatumye Guardiola amutsinda muri Norris mubona amazemo imyaka Jurgen Klopp amukurikira, kuko Klopp n'umukinnyi wiziritse kuri Guardiola igihe kirekire cyane. Mwabonye ejobundi yatwaye igikombe ku munota wa nyuma, Liverpool bayitwara igikombe bayirusha inota rimwe. Liverpool yari yageze kuri Champions League finale iratsindwa. Liverpool yari yageze ku mafinale y'ibikombe bikinirwa mu Bwongereza itwaramo 2, yari yanageze no kuri finale ya championnat kuko City yatwaye igikombe ku munota wa nyuma. So abakinnyi bari bamaze iminsi bananiwe kuko ntiwabageranye n'aba City, kuko Rodri yabaga afite abasimbura, ba Gundogan bagira abasimbura beza, abakinnyi benshi ba City baba bafite abasimbura banyabo kabisa. So umunaniro wagiye uza mu ikipe ya Liverpool, nabibonye ba Virgil van Dijk yavunitse gatoya kubera imitsi bayarananiwe, ihita icika cyane imitsi, arwara igihe kirekire kugaruka bibazo. N'abana Piqué bagiye bavunika, ba Sadio Mane mwabibonye bageze mu Budage ukuntu byabagendekeye, baravunitse kubera umuruho bari barakuye mu ikipe ya Liverpool. Gukina imyaka hafi 5 uri kuri top level udasimburwa ni ikibazo gikomeye. So Liverpool yaje kujya kuri deal ya Moise Caicedo, Chelsea nayo irimo. Brighton ababwira ati Liverpool na Chelsea twebwe tuzagurisha umukinnyi kuwatanze amafaranga menshi, kandi amafaranga dushaka ni miliyoni 100. Liverpool ibanza gutanga miliyoni 100, Brighton yabwiye ati nta mukinnyi uzabona tujuje. Liverpool yabanje gutanga miliyoni 90, Brighton yabwiye ati nta mukinnyi muzabona mudatanze miliyoni 100. Chelsea irazitanga 100 na Liverpool itanga 100. Liverpool kwera rero yari ikeneye nimero 6 cyane, ihita itanga miliyoni 110. Noneho Guardiola nibwo mwamubonye aza muri press conference akavuga ati twe twarangije gutanga amafaranga mu ikipe, igisigaye nuko umukinnyi azaza medical akayikora, ubundi tugakora officializing iwe, tukavuga ati niwe mukinnyi tuguze muri no season uzadukina nimero 6. Noneho haza kuba ikintu cy'uko Moise Caicedo yari yaremeranyije na Chelsea personal terms, kandi yari yahaye ijambo umuntu w'umugabo ati nzaba joininga nimutanga amafaranga ikipe yanjye yifuza.
Chelsea iravuga ati Liverpool nimba yatanze miliyoni 110 twereka tutange miliyoni 115 kujya twegukana. Nk'uko Brighton yari yarabibabwiye ati tuzatangwa amafaranga ku muntu uzaba waratanze menshi. Urumva ko Chelsea yari yaratanze amafaranga menshi, umukinnyi aba yerekeje muri Chelsea, gutyo Liverpool biramubuze, champion biratangiye. Liverpool itanga miliyoni 48 kwa Romeo Lavia wa Southampton irababwiye ati mwuzuze miliyoni 50. Liverpool isa n'ikiri kujijinganya, Chelsea itayishyura miliyoni 58 itayegukana Romeo Lavia. Liverpool bibuze nimero wa kabiri kuri nimero 6 bari bashaka. Baza kujya kuri uyu musore wa Crystal Palace Jean-Marc Doucouré, biranga nawe kuko Crystal Palace yari itangiye kubaca muri miliyoni 60. Liverpool yo ikavuga ko babonaga agaciro k'uyu mukinnyi kadahuye na miliyoni 60. Nibwo Klopp umuntu wabaye mu Budage yaje kuvuga ati reka nyuze amaso mu Budage ndebe niba nta mukaseri uriyo muzima waza kumfasha. Nibwo baje kuza kuri no mu Yapani y'imyaka 30, akaba kapiteni wa Stuttgart na kapiteni w'Ubuyapani, akaba yarasibye imikino 3 mu myaka irenga 2, ubwo no kuvuga muri sazo 2. Ni umukinnyi ukomeye mu buryo buri physique, ni umukinnyi mwiza mu bijyanye n'imibare y'abakaseri. Reka banyuremo mu mibare yakoze umwaka ushize. Niwe mukinnyi watse imipira adversaire cyane muri Bundesliga, yatse imipira 254. Niwe mukinnyi watsinze imipira yo mu kirere, kuvuga ati koko ni watera cross ugakuraho umupira imbere y'izamu. Yakuye imipira igera muri 109 gutyo. Niwe mukinnyi wakuye bari imbere y'izamu cyane, kuyikiriyaringa imbere y'izamu. Niwe mukinnyi muri Bundesliga wabaye wa kabiri mu gukora kuri baro nyinshi. Niwe mukinnyi wa kabiri watanze baro zigera ku bantu inshuro nyinshi cyane, kuko zigera mu inshuro hafi 2,000. Niwe mukinnyi wateye tackle nyinshi imbere y'izamu yakabaro muri Bundesliga yose. Urumva ko ni umukinnyi mwiza ukomeye ufite imbaraga. Turabaza Abayapani nubwo baba bafite iyo myaka 30, n'abakinnyi no muri natire yabo n'abakinnyi bakomera cyane, batajya bapfa kuvunika kereka iyo haje icyo kibazo wenda cy'imyitwarire ku giti cye cy'umukinnyi. Ariko no Wataruendo ni umukinnyi mwiza ukasa, ubona ko kuza muri ya Liverpool bizamworohera, kuko so umukinnyi utsinda ibitego byinshi, na Fabinho so umukinnyi utsinda ibitego byinshi. Muri Liverpool ntibagusaba ko niba uri umukaseri ugomba gutsinda ibitego byinshi, kuko kandi makipe abikora, cyangwa se guparticipa muri cyane ngo ube nka playmaker. Liverpool yo ntibikora kuko ikina imipira miremire, kandi playmaker w'imipira miremire akunze kuba ari bakeya, kuko bakoresha n'impande cyane kurusha uko bakatakira hagati mu kibuga ngo basabe na nimero 6 kuba joining.